apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nak-nak! Nak-nak! Gumatang kami man! Oh, si Kamat Gayam Baldo, anya tigatangan niyo. Ay, kwa! Kubra kanya! Tay energy drink! O sige, mabit lang talag tigat-gatangan niyo. Ay, kukman mat kanya kading kaw. O sige, mabit lang Manong Baldo. Amom Baldo, madlaw ko nga dapan naggusto na kan kadayjay ka anak ni Nana Panyang. Anya? Nakunak day ta, tatunggal mapantagumatang ijitersi na ni Nana Panyang ka ay napaw, kasta ulit ti panagisem na. Sardengan na manong dadaw. Ami kanukat tinagan dayjay. Amil at tano amay. Awang bibiyang ko iti dayjay babae ay nawaw. Anya? No kaya mo disikan tagpapansing keng kwa na? Anya? Ay unay kamutin Baldo. Sana kasken kwa na kaya rapaap ko a babae. Ti kayat kaw, ginatayag. Kain adasip ti bagina. Sana kasken ni ami nagpandag. Kaslapay dram ti kinadakkel ti pamagina. Anya? Ay nakauy-uyaw kamutin alalaki. Day, itay kapayapalpali iwan Baldo. Nakaisem ka matamang kitkita dita cellphone mo. Ha? Ay, wala nang. Adang ngamin katitiks ko a babae. Kayat mo asawan. Adan ar-armam. Wala nang. Iso nilablay. Namamok iti Facebook. Anya? Kunak man no ni ami ti ar-armam. Gamain, nadamag ko nga ang gusto ka noonay ken kadya ka anakan ni Panyang. Anya? Panagkunakit na singpet dayjay abalasang. Ngamen, tunggal mapanak gumatang ijay. Nakaalumamay ti panakisarsarita na kanyak. Ay, saan nyo arik na tirik nak? Ken may sa, oray may sa adot-dot kaw, awan na pulos ti tumakdar no kasangsangok na dyan nga amay. Ay, na yan, anak ko. Lagpas lang arudan iti kalendaryo ti tawen mo. Nakapilpili ka pailaang iti babae. Siyempre tikas ka nilabli ti kayat kaw. Sana kas iti dayjay nga amay, kas ladram. Hilaw, asino day taoy? Hello, Baldo. Kumusta kan? Ha? Ay, siyak day to, ni Ami. Kasano na alam ti number kaw? Imay ka nag-load itay agsapa, saan ka di? Iso analak ti number mo. Anya, kahit apay nga umawawag ka, ada na patag nga ibagam? Saan ka di anapatag, di pa nang kumustakan ka? Anya? Ay, sige. Kuha, adupay ti arabidag. Bye! Apaw? Ay, no? Nanggag ko ti saritaan nyo kan ni Ami itay, Baldaw. Ha? Talaga nga gusto kan kadayjay, Ay namanong dadaw. No kayat mo, si kalangin ti mangaram ken kwa na. Totalag, bagay kayaw. Anya, ay isa na mabalin. Ada sa baling ararmag ita. Lovely, tinagan na. Anya, labli mo tinagan ti rarmag. Amang ano isumit ti bagbagam nga rarmag. No asino ti friend ko iti Facebook a lovely tinagan na iso. Anya, kano isuday dyan ti kanayo nakatitiks kaw. Kasta? Di makamu ni lovely no asino ti pilyon na kadata. Sigurado asya ka. Ngamin, laklakayan ka, manong dadaw. Kumpara kanyak, katawanan nak dadya alable. Anya, agar aram ni Dado iti babae nga armam? Wen manang, ang mawanti pagdanagak, nga putamok asyak ti pilyon ni lablay. Anya, apay nagsarak kayo ka din iti dadya alablay? Nakita mon ka di iti personal? Saan pa'y manang?
Inton sumaro no abulan ti panggap kaw ngagsarak kami. Makumikom kami iti trabaho na kay. Iso ano, adabakan ti nga oras. Iso da jay. Ag-text might. Ag-chat might. Kas jay. Ay, kat nasaya at angarod no kasta. Ay, inton makaasawak manang. Ni dado langan ti mabati abaak dito lugar tayaw. Iso laang ti mabati abaak. Lalaingag man ti panagaram ko kanila blay. Nay, si kamu gayam baldaw. Anya tiga tangam. Agluda langan tay. Kasta ka day. Mabitlaan tay nakayaban ni amay. Ada akon, auntie. Nangag ko ngamin ti boses ni Baldo. Nay, kuna man numapan ka iji kasilyas. Napanak na rod, auntie. Ngam pinartakak ti imay. Gaputa kayat ko makita ni Baldo. Nabayag ngamin na di imay gimatang dito'y kat. Anya? Baldo, anya ti ludam? Ti ka di number mo? Ay saan? Ti number ti girlfriend kaw. Anya? Adan girlfriend mo? Uy, iso nila blay. Hala, lodamaw na ito'y numero. Regular duwagasot. Anya? Talaga nakaisem ka kanayon Baldaw. Talaga nga inspirado ka. Ay, wala. Gagapo day ta kanila blay. Ha, manulangal daw ang agsarak kamin. Agsarak kayo lang. Ang siyak tumulati kayat na. Nag-uuyong. Kasano ko masikati kaya naman. Imbaga na, makisinarakan ka, imbaga na mo day ta kanyak. Iso di mo siguraduan, asikati kaya na. Ay na, ada yung gusto kan kaday jay. Tandanam day tamanong. Anyan, naglastogan. Nasaya at tanagawid ka baldaw ading kaw. Wen manang. Mangtad ka man nga ro ti paggatang tayo iti sidaan. Ay, awang kwartak Jak pa'y nalati sweldo kiti pagtrabahuan may. Adda kwartak itay ang inload kaon kanila blay. Anya? Akin may sa nanganakon manang. Makamo kay meten iti sidaan nyo kani nanang. Kita aading kaw. Amang ano pagkukwartaan nakalaang dayi a babae. Saan kayo pa anak kita iti personal? Ngam gasgasto sa meten. Ay, di kay madanagan. Manulangan nga aldaw, agsarak kami kanila blay. Kasta? Well, manang. Isungar da jak innal alatis sweldo. Gaputa kayat ko amaurnong. Iti kasta. Adan to pag date may kanila blay. Umay kay jay site itabaldaw, tawan trabaho tayo. Iswa nagtutulog kami kada parinis tayo, ngag-shot tayo. Sana manong. Jay igatang ko iti arak. Panglod kulangan kanila blay. Anyan. Talaga. Way, iswa dinak namnaman na makiinom ka na kayo. Ngamin, manipod nam amo nila blay. Nasursuro ka ti agimpad. Unay kan baldaw. Mangnamnama ka talaga asikatipilyan nila blia. Kano nakasusweet kanyak. Sardengan na mamamanong dadaw. No awanan tinapatag nga ibagam. Panawan na ditoy. Ngamin, kas itinakunak itay. Di nak maaways nga uminaw. Nay, si kamu gayam dadaw. Kasla itala ang anak kita ka anak kapurma iti kasta Uy, nana. Sa batag ngamin, jay babae nga ramag. Kasta? Hay na, nagsaya atin ngay. Iti kasta, makisayan mo't ati baak dito'y lugar tayaw. Ninanamay. Pudno ti bagbagak dadaw. Alaing kan. Tapno saan ka amala daw iti date yo. Ay, uy, nana. Nay, nakasukat ka mo't anak ko. Wow! Nagmayat man ti pormam ita. Wana nang. Agsarak kami ngamin ita kanila bliji ilay. Kasta? Wan, barang umanugaw kat ipasyar ko dito'y balay. Anya? Wana nang. No maya laki di nga umay dito'y balay, di ipasyar ka. Malawanan. Katsapay la ko mga rod, taday tantigasat mo, baldaw. Mala, ingkan,
Tapno saan ka amala daw iti date yaw. Kumatangak man iti pumadayaw. Ha? Nakapurma ka baldaw. Di mo kunaan nga ada makasinarak mo a babae. Kay sumana na. Ada talaga ti kasinarak ko o babae. Iso nga iti saan nga agbayag ka makaasawa aktaw. Ni manong dadula ngay. Ti mabati abaak dito lugar tayo. Anya, kasano ana ibagam dayta? Ket no itay pay alimabas dito ni dadaw. Adda kanu sabaten na abalasang. Anya? Mamimpinsan sa laki di ama ibus ti baak dito lugar tayo no kasta. Mayat pal daw. Ngam no para kanyak. Adda ngamin di ka anakak. Ag gusto unay king ka. Ngam di mo ngamin kayat. Anya? Ay ala. Yugyuki dahin tayo gatangak apumada. Amangan no maladawak iti papanak. Ka-order ako niti makan. Ang maging gaita, awan pa iday dya alabli. Nagbayag mo't tayo. Intix kumatkan ko na biro kan naklatan dito yung restaurant. Kan imbagak mo't ti kulay ti kawus ko. Hello, Dado. Ha? Sino ka? Kan apay nga amuna. Siyak ni Lovely. Ti katitis mo. Anya? Nilabli ka titix ko. Lakay mo gayam abakla kan topol. Oh, Dado. Anda ka ni ibagbagan? Ha? Kwa? Ay, kwa? Awan. Ala, agtugaw ka garunan. Kanan ta amin na ito in-order ko amakan. Iti kasta makaawid akon. Makaawid ka kunam. Ay, saan Ipasyal nakpay. Imbagam kanyak dayta saan aya. Anya? Ay, Apay akaslasan ka makaid na, Dado. Sino ti katitext mo? ha? Ay, katitix ko tigayam ko. Ibagbagak ngamin nga umay. Iti kasta, dakadwata amang ibos ka dagiti makan nga in-order ko. Ay na. Saan na nasken? Kabalan ta nga ibusin dahito nga ored dwa talaang. Anya? Ay, kukwa. Mabitlag man ta. Inakbit ijerwar. Awagak tigayam ko. Saan ngamin namangag dito itaado ti tao? Sige. Agsubli ka, Dado. Ado pa na ito makan kan drinks nga in-order mo. Ay, partakak pa iti magna. Iti kasta. Makaadayo akon. Diyak kaya tintag subli di restaurant. Ay, salbag. Tupul mo gayam abakla day di alablay. Ay na. Ay, sos. Laklakay mo ngam siyak. Hey! Si kamot ti masabat ko manong dadaw. Sa dino ti papanam. Kung ano nagsarak kayo kanila blay. Wen, nagsarak kami. Rimwarak lang nga puta. Ay na, makasisiyara mo tayo. Ado nga minti tao di unag. Iso nagbayag ang mabakante di siyar. Ay kwain naman nagsiyar di baba. Anya? Ay umuna kalatan di restaurant ngayon bagakan ka. Biro kom ije ni Lablay. Nakababay mat kon kwa na. Agmay-may sa ije lamisaan. Red ti kaus na. Unat ti buok na. Brown ti kulay na. Kasta? Alain ka nga rodain. No kwa, or hindi ka pa agsublain. Iti kasta, makapagsarita kami kanilabli tinasayaat. Awang ka nga istorbaw. Anya? Itayak pa dito restaurant nga. Diyan mo makita nilablay. Ay, iso siguro di nakatalikaw da brown tibok na. Iso day jay. Awang kadwa na iti lamisaan. Kan ridmut ti kawas na. Ay, asit nga man. Lablay! Ha? Ay, Baldo. Sika nga di na ita? Ha? Ay, wait, siyak. Ala, agtugaw ka. Ni Dado, nakita? Ni Dado, nakita? Kasarsarita ka.
Apay, asaan ka matagtagari? Ha? Anya ti bagbagam? Ala. Kwa. Mangan kakidain. Mangan kaamangan. Apay akas tatilangam. Di ka kadimaragsa ka na nakakita kanya? Siyak ni Lovely akanayon mo akatetex. Apay, mas daaw ka kadi di kinapintas ko. Ha? Ay, kwa. Saan? Mas dawak lang amin. Diyak kami namnamain. Lakay magayam bakla at tupol ti kasi narakaw. Ala? Kanamday ta in order ni Manong Dado amakan. Hello, Baldo. Sa dino ti ayan, Mau? Umayak ko ba? Ha? Ay, pinanawam ni Lablay. Sinalbag ka. Paya di mo yung pag-asigot kanyak. Ay, ibagak ko ma. Hanggang pampanunutak lang amin di in order ko amakan. Tapno adda ko makadwana amangan. Salbag ti kastoy. Diyak pulos ni namnama kasken ko na ti kasi narakaw. Ay nahapaw. Nagtigtigir-girak pa lang dito yung nagtakdirak. Agsubli ka di restaurant na. Taibusan nyo di makan nga in order ka. Kalpasan na, panawa maun. Kwa, kinapudno na. Nakan ko amin di nagdakil asilay. Gapu iti asar ko iti dahi abakla. Imblak ko pa yan. Tapno saan amakaawag. Kain saan amakatext kanyak. Mala, umay ka nga rodon dito inuman. Dito itayan ka. Umay ka, inuman takide. Oh, apaya saan ka matagtaga ribal daw? Salbag na di abakla. Isumilagay di na kaya tag-video call. Kaya't nakitext lang. Naglaad gayam. Anya? Nimbaga na kumaasigaw. Sa anak ko man na nakisinarakan ko na. Ay na, naimbaglangan. Tawan ti makamam mo kanyak iji restaurant na nagsabatan may. Aday ta. Managpili ka ngamin kahit iti babae. Anya nga itinaghanap mo iti dayjay alablay. Nasaysayat pa no ni ami ti inarim mo. Sigurado nga wan parikot mo. Anya? Agasem, tadi mo pala nakikita iti personal na lolodamkit din iti gasot-gasaut. Noing gatang mula kuman iti naimas asidaan, di nairanod kami pa'y. Ay, Baldo aya. Naganab mo, tama nagpili ka nga men. Ninanang mait. Lumaamuan ni ami dayta na pasamakin ka. Ay, sos, nakababain lakit day. Nay, si ka magamti masabat ko amay. Di ka mutin na ilasain. Nagkutong ka mutin. Manula abulan adi ka nakikita. Aywan, nagawin ak ijay lugar mi. Awan ti pakakumikumak ijay. Iso nga inaldawak ka nag-exercise. Iso akim mutungak. Ay, kasta ka day? Kumusta ka ngayon? Kastoy, naragsak ka po ta sexy akon. Damag ko baklamat gayam alak kay jay bagbaga makayan ayat mo. Anya? Kunaklakit din wag kalay sa kayon. Siyak, agkasar kami niti kaayan ayat ko kalpasan ti no abulan. Ha? Ay, nukusta? Awan nga rodin tinamnama. Ay talaga nga awan Baldo. Managpili ka nga min iti babae. Iso nga hustukan ka dayta. Pag nakmam, lumakay kan amabaakan. Anya? Ay, nawaw! Amuampay nga umunati katatao ti may sa atao, sakbay tayo nga agtalak. Ngamin, ad-ada masaktan tirik na tayo, no ninamnama tayo ti banag nga oray kaano, kad saan ang mapasama. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.